Ibizo lesibongo? Ibizo nguMatabek Mudenda, umanager weBinga Craft Center. Lingatsho ukuthi lisebenza njani lapha? Lapha sithengisa amabhasikiti kumbe ama-crafts ngoba akusuko bhasikiti lo vele ithengiswayo. Siyathengisa lokubazwayo nokunye okungani kuyelungu. So iBinga Craft Center ilama clubs athengisa izinto lapha. Most of the people abathengisayo ngomama abelokhu ingcebethu. Then omama laba bathengisa amabhasikiti bathengisa kithi sibathengise. But now inhlupho esilazo akusabuya ama-customer ethenga ngoba i-tourism industry seyawa kusela into ehambayo. Okusokusele ukuthi sidinga ama-orders, ama-wholesale orders. Ama-wholesale orders lawo asehlupha ukuthi siwagcwalise ngesikhathi esifaneleyo kunzima ngoba i-mobility lakasela moto ukuhamba kuyobonana nabantu abelukayo abakhaya. Kwezinye indawo kula ivile ngitsho lamabhasi akhona ayahlupha. Uma ekhona kutsho ukuthi you have to wait for some time. Like kwenye indawo kule bhasi ebuya only kabi twice lapha esiza eBinga. Ingafa that means that week awuhambi indawo. And uma kuyi-week lawa kufanele uyothenga ulutho kungani kuya delay. Second lokwesibili ukuthi ngenxa yezimali zingasekho emabhanki kutsho ukuthi noma ufuna ukuthenga izinto uthathe isikhathi esiningi ukuthi udinge imali yakhona.